Nastavljamo emisiju interesantnim temama, poštovani gledaoci. Prije nešto više od 25 godina Secours Popularis Francuska stvorio je pokret pod nazivom Copain du Monde s ciljem da svoj djeci pruži priliku da pokažu solidarnost. Kako je ovaj pokret postao globalan, cilj mu je bio razviti solidarnost među djecom različitih zemalja. Uključivanjem djece u inicijative solidarnosti sela Copain du Monde imaju za cilj smanjiti sve oblike netolerancije i isključenosti u Francuskoj, Evropi i širom svijeta. Unutar sela djeca uče voljeti jedni druge i upoznavati jedni druge s ciljem razvijanja trajnih odnosa i stvaranja solidarnosti koja nadilazi granice. Upravo zahvaljujući tom projektu i naša delegacija, odnosno delegacija jednog udruženja iz Bihaća koju je činilo 4 djece, 2 djevojčice i 2 dječaka uzrasta od 12 do 15 godina, imali su priliku boraviti u Francuskoj na 30. godišnjici pokreta Copain du Monde koja se održala u 2 dijela. Upravo o toj temi interesantno i pričamo danas sa voditeljicom projekta Almom Remić. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i bolje vas našli. Hvala vam za današnje gostoprimstvo i pozdrav za sve naše gledalce. Hvala vam najljepša Alma na ovako lijepim uvodnim riječima. S nama su i učesnici, odnosno djeca koja su bila u Francuskoj, i to Ajra Remić, Benjamin Ibrahimpašić, Irnes Beganović i Imran Karabegović. Dobar dan, onako pojedinačno svakom od vas. Dobar dan. Dobro nam došli. Irnes je rekao trema je ostala iza vrata studija. Irnes, je li tako? Ješ. Sada je sve prošlo. Super. Dobro, to je najbitnije. Alma, evo da čujemo nekako, da krenemo od vas kako ste voditeljica, odnosno i nekako glavni akter cijelokupne ove priče, da čujemo kako je uopće došlo do uključivanja djece u ovaj vrhunski projekat. Zaista interesantna tema o kojoj biste trebalo pričati 365 dana u godini. Da, ovako, udruženje LAN je u posljednjih par godina u suradnji sa francuskom organizacijom Copain du Monde i prošle godine su oni dobili poziv da se organizira 4 djece određenog uzrasta, da to budu 2 dječaka i 2 djevojčice u pratnji supervizora i da je dolazak u Francusku u kamp, obilazak okolnih mjesta na period od 20 dana. Tako sam ja sa svojom prvom ekipom, a to je Irnes, Benjamin, Tea i Ajra, smo otišli prošle godine na 20 dana. Prvo smo proveli 3 dana u Toulouseu, obilazak Toulousea. Nakon toga 12 dana odlazimo na jedno kampovanje sa djecom iz različitih zemalja svijeta i nakon toga smo bili gosti na obilježavanju 30. godišnjice. 3 dana smo proveli u Disneylandu. Upravo te fotografije, Alme, i gledamo. Odnosno gledalci koji se pitaju kako je to sve izgledalo, vide na ovim fotografijama, fantastično sve izgleda. Imamo i jedan video zapis i tu sad vidimo Benjamina i Irnesa, pa evo da čujemo kako ste se osjećali u ovim kampovima. Benjo? Meni je bilo zadovoljstvo biti dio kampa, osjećao sam se dobrodošlo, bilo mi je super sa ostalom djecom, a ne isto družiti se i bilo mi je super. Odlično. Irnese? Meni je bilo u kampu super, kao i Benji. Dobro. Fino smo se družili, igrali. Šta je to bilo najljepše? Šta vas je nekako posebno oduševilo? Aktivnosti, razne aktivnosti. Koje aktivnosti? Evo pitanje i za Ajru i za Imrana, naravno možete se uključiti i nadovezati. Ajra? Pa možda aktivnosti kada smo radili izradu majica ili kada smo radili privjeske od gline i tako svašta od gline. Dobro. Imrane? Ja se ne mogu sjetiti aktivnosti. Dobro, da li ste upoznali neke vršnjake i slično? Kako je to izgledalo? Pa ja sam upoznao dvojicu svojih prijatelja. Jedan je iz Srbije, zove Senior, a drugi je iz Francuske. Ja mislim Sam se zove. I mi smo se družili kroz čitav kamp i bilo nam je super. Kako ste se sporazumijevali, evo, sa drugim učesnicima, Ajra? Pa sporazumijevali smo se na engleskom, nekad i preko Google Translate i tako. Dobro. Je li vam bilo teško ustajati u određeno vrijeme, pošto pretpostavljam da u kampovima, kao u svakom kampu, postoje određena pravila? Evo meni, na primjer, nije bilo teško ustajati. Meni nije problem ustati u bilo koje sate ako je to što radim taj dan zanimljivo, dobro, ako sam uzbuđen, šta će se desiti taj dan. Dobro, ako imaš neki plan. Ako imam neki plan za dalje.
Pa nije meni teško ustati u kampovima, ali sad kod kuće jesti. Ja sam spavala do 10. Dobro, a škola? Ma školu ustanem, jel druga se smjena. Dobro, Od 2 idem. Sad kada si druga smjena, da možeš da spavaš malo A kad je duže. prva, Dobro. moram ustati ranije. Dobro, evo kada su u pitanju izleti i sve ono što se dešavalo u Francuskoj da čujemo. Imrane? Imran je odmah na početku rekao. Ne, Imran je u ovoj drugoj ekipi koja je ove godine išla u Austriju. Dobro. A što se tiče francuske ekipe, mi smo imali izlet samo ta početna 3 dana u Toulouse gdje smo bili. Poslije toga nismo imali mogućnost izleta jer smo bili u kampovima, a Disneyland pruža razne mogućnosti, tako da nije bilo izgovora za I neki za starije i dodat. za mlađe. Naravno, meni kao najmlađoj među njima je zaista bilo fenomenalno. Dobro, na koji način ste predstavili Bosnu i Hercegovinu? Pa napravili smo kratki videozapis o našoj državi, o gradu iz kojeg dolazimo i ispred udruženja u kojem smo. Dobro, i kako je to izgledalo? Evo, Ajra, čime ste se bavili, kojim temama? Evo, kada je u pitanju grad Bihać, pretpostavljam da ste pričali o svim prirodnim ljepotama koje imamo, je li tako? Pa jesmo i većinom je u tom videozapisu i bilo o našem udruženju, o vodopadima, o prirodi kod nas i pošto najljepše i tako. Odlično. Benjamine? Pa u Francuskoj imali smo prezentaciju kao što je Ajra rekla već i dobro smo, ja mislim da smo dobro odradili prezentaciju. Dobro, da li si ti našla neke nove prijatelje tamo? Jesam. I sa njima se ponekad i čujem i drago mi vidjeti. Ostali ste u kontaktu? Da, drago mi vidjeti šta oni rade i... Dobro, fotografije kuhanja, naravno, ali slobodno se nadovežite. To je kuhanje u Francuskoj, kuhanje tradicionalnih jela iz zemlje. U Francuskoj smo se odlučili da to budu uštipci i tražio se dodatni uštipak. A što se tiče Austrije, djevojčice su pravile domaće pogače, a dječaci su pravili ćevape. Dakle, Imran je pravio ćevape, je li tako? Evo, Imrane, da čujemo kako je to bilo, kako su se njima dopali ćevapi. Pa meni i mom prijatelju Ameru s kojim sam pravio ćevape, mislim, bilo je lagano praviti, ali došli su Rumuni i htjeli su sad praviti neke svoje ćevape. Ne znam zaboravio se kako zove, ali oni su nam malo pomogli i ostalo se djeci jako svidjelo to. Da li se sad razlikuju ti rumunski? Da, razlikuju se. Dobro, koji su ukusniji? Moji, naši. Naši. Dobro, Idnese, jesi se ti okušao u kuhinji? Jes. Šta si pravio? Uštipke smo pravili ja, Benjo, Ajra i te, i voditeljica Alma. Dobro, koliko vam je ovo promijenilo dosadašnji život i vašu svakodnevnicu? Zaista nije mala stvar da jedna grupa poput vaše ode u Francusku, da se druži tamo sa vršnjacima, da budu u tom selu i da zaista učestvuju u raznim aktivnostima, pa evo na koncu i da odete nekad u Disneyland. Da li ste pomišljali nekad da se to može dogoditi? Pitanje za sve, naravno. Ja iskreno nisam... Kao pravi džentlmen, dobro. Ja iskreno nisam očekivao da ću otići ikad u Pariz, a taj Disneyland, ali Alma mi je ispunila želju pa me pavela. Odlično. I hvala je. Odlično. Ajra? Pa bilo je prekrasno biti dio te priče i jedna od najvećih snovi se ostvaruju, tako da što god da zamislite to možete ostvariti. Dobro. Da čujemo Benju i Imrana. Evo ja mogu reći, neočekivano je bilo, stvarno sam Oduševljen sam. Da, oduševljen sam i veoma brzo smo to odlučili i bilo mi je jako dobro. Fali li vam takvih aktivnosti ovdje u mjestu gdje vi živite? Naravno. Da, uvijek. Fali. Dobro, da čujemo, evo naravno da fali, šta fali? Kako, na koji način biste vi nešto promijenili da možete da uvedete i vi neke aktivnosti ovako? Na primjer, meni se u Francuskoj svidjelo što nikako nismo imali potrebu da koristimo internet, koji ovdje uvijek koristimo. Da li je moguće? Moguće, 100%. Imali smo cijeli dan da radimo nove aktivnosti, da upoznajemo novu djecu, da se družimo, da istražujemo jednostavno to što kamp ima za ponuditi i nije nam uopšte bio potreban internet.
ovako nisam imao nikakvu želju da izvedim telefon, da krenem nešto tipkati. Da, koliko ste imali aktivnosti i pune ruke posla, uvijek nešto. Da, Bilo je uvijek jako nešto. dinamično. Da. Pretpostavljam, dobro, Irnese, mislio si nešto reći? Dobro, dok se sjetiš, pitat ćemo gospođu Remić na koji način ste sakupljali sredstva za druge aktivnosti. Ovako, par dana prije glavne humanitarne akcije, djeca su pripremala majice koja su printala, koja su sama radila, crteže koje su oni htjeli, pisali su o ljudskim pravima, slikali razno cvijeće, ukrase i slično. I radilo se dosta sa glinom, pravile su se šoljice, ukrasne zdjelce, privisci za ključeve. Sve je to jedan dan otišlo na prodaju, koju organizacije koje su nas pozvale na dolazak inače ostvaruju svoj prihod putem prodaje. Taj dan djeca su zaradila određenu svotu novca i moja ekipa, svi u stvari supervizori su imali 5-minutni sastanak sa svojom ekipom da se dogovore u koje svrhe žele dati taj novac ili ga žele zadržati za sebe i kupiti sebi neki suvenir. Ja i moja ekipa i naravno većina ostalih ekipa smo se odlučili da novac ide u humanitarne svrhe. Prvo kamp u kojem smo gostovali, to je Magic asocijacija. Oni rade sa djecom koja su oboljela od karcinoma. Mi smo novac dotirali u humanitarne svrhe da bi se kupili lijekovi i određena druga potrepštine koja su potrebne za tu djecu. Pa divno, Alma, zaista. Kako human gest. Jeste znali da će taj novac... Jeste znali da će taj novac u humanitarne svrhe? Da. Da li ste bili upoznati? Dobro. Jednoglasno smo odlučili da to ide u humanitarne svrhe. Dobro. Koliko vam znači kada pomažete? Kako se osjećate kada pomažete drugim ljudima? Pa ja super osjećam zato jer znam da ću pomoći drugim ljudima i da ću ih vjerovatno usrećiti i super mi osjećaj kada tako nešto radim za humanitarne svrhe. Odlično. Pa isto ko Irman, volim pomagati drugima, davati novac. Dobro. Jeste vas dvojica najbolji prijatelji? Bićemo. Evo, da čujem još Benjamina i Ajru za kraj, kako se vi osjećate kada uradite neki humani gest, koliko vas to ispunjava, odnosno da li vas uopće ispunjava i na koji način? Ajra? Pa isto tako, predivno, dobro se osjećam i... Naše malo nekome mnogo znači. Da, nekome mnogo znači. Dobro, Benjo? Tako je, osjećaj uvijek dobar kada pomognete nekome ko ima ili manje od vas ili nije u mogućnosti da to što želi dobije, vi mu pomognete, to je uvijek super. Odlično. Hvala vam najljepša na ovom gostovanju, Alma, ako ima nešto što nismo dotaknuli tokom razgovora, zaista bila je ovo jako interesantna tema. Hvala vam što ste doveli učesnike kampa i što smo pričali o interesantnom projektu. Ja bih voljela iskreno, evo, da je puno više ovakvih pozitivnih priča, da ćemo nastaviti nekako saradnju udruženja LAN, naravno sa našom medijskom kućom i da ćemo prezentirati nekako sve vaše aktivnosti. Ovo, evo, lično moram biti onako iskrena pa priznati jedno od meni najdržih. Hvala puno što ste nas ugostili danas i ja se nadam iskreno da nastavljamo suradnju i da će ovakvih kampova biti još. Ako ništa, vjerovatno u nekom narednom periodu i isti kamp da će biti realiziran i kod nas u Bihaću, jer zaista imamo šta za ponuditi. Hvala vam najljepša.